Kasibayan po, pag-anaka po, papanatilihan tamo po'y kataibigan at gawa namin. Hindi mo maratili ang pinay. At keko ang timurin. Kaluguran kong kapatid, ay ba tayo pang pagmasusin ng rito ng pamailasan ng dito? At pagulantaning posisyon ng pamagandaan. Palang susubit ng tala, dinabado ng kasalpagkayan. Sasalpang tayo ang Jesus, ang nakabukto na tinutang. At inumitaw ni Naseta, bayan kong sa Pilato, ni Patoy Cruz, Mete, ni kasi kaya naman katutuan ating kamatayan. Inibay kalingkete ating dating dapat ng pangkat. Hindi pawagan ng pinatang, hindi isaw ng pinatang, hindi utoy ang darating katawin. Ating kamatayan ng kita yung kamatayan. Yung malatang di mawag, ating kamatayan. Ating kamatayan ng tao, kaya manatiling ulitin mo din. Kapabilatan ng kamatayan ng Kristo, mete tamu naman palipanan at tingpang suki ng media. Bila kaya ng tamu naman tingkay ang pamanyag ng media. Bangkit at beno di tamu naman kaya beno. Malalangin tamu. O Diyos ng malgod na kikuliling lugod mo king tao. Binye may kagubutuhan wala kami may proyeka ang aking kamatayan. Kaniting pamigatan at aking kamatayan. Kinakayanan kami naman sa ating dialamanda at ang taong panita Panginoon. Hindi aton ni king kapamilatan ang Kristo ang Ginoo. Amen. Apostol ning Ginoo. Ing pamuntok ding apostol, Simon ay anak ng Juan at kapatid ng Andres, ing mumunang disipulo ning Ginoo. Ing apostol amipas siya king Jesus ing Kristo, ing anak ning Dios ang mabiye, king lugod na king ebanghelyo, mintaya Roma, ban ipanaral ing mayang kabalita, kayari ng biyukyat banwa ning Ginoo. Meteo ang pauli ning kasalpantayanan, at mipako king krus ang makabaliktad. Uli ning keyang pamaylasa, pakalulo Ginoo pakalulo. San Pedro Apostol, ipanalangin mo kami. Santiago Mayor, ing kapatid ng Juan, at supayabe dari Pedro at Juan, inyong ing Ginoo manaliway ang aske, at king mula ding olibo, inyong manalangin nyo ing Ginoong mitmong kapait-paitan. Mintayo Espanya, ban ipanaral ing mayap abalita, Meteo, pauli ing kasalpantayanan, petap-tab na ibatal Herod Agripa, misa na piyesta ning pamaglagpus. Yo imumunang apostol at tinanggap king corona ring martir. Uli ning keyang pamaylasa. Santiago Mayor Apostol. O kami. Kamag-anak ning Ginoo, binang marakal ing misulat kayo, dapat metong ay importante ing sukatamong tandanan kayo, king tauling apunan. May ngutang iyo king Ginoo, ang mababasa king ebanghelyo agpang kang San Juan. Kitnane Judas,
aliway Iscariote. Ginoo, bakit kay kami kamo pakilala at eking yato? Pekibat ng Jesus, pamituan na lang ning lulugod ka na ko ding amano ko. Luguran ning ipako at ipako at ako manuknangan kay kaya. E tutupad ka ring amano ko, ing lulugod ka na ko. E kanako ing amanong dimdamyo, nunaiban ki pang mitubod ka na ko. Sinabi ko la dating bagay kay kayo, kabang kaya bayo ko pa. O ning ing talasaw, ing banal na espiritu, ay tubod na ning ipaking lagyo ko. Yaing mituro kay kayo, king sablang bagay. Paganakhanak kay kayo, ing sablang sinabi ko kay kayo. Ulining kayang pamaylasa, Pakalulo, Ginoo, pakalulo. San Juan Tadeo Apostol, Ipanalangin mo kami. San Bartolome, Apostol ning Ginoo. Inatanael, Apostol ning Ginoo. Dimot mo ing balota mo, dikil king maulang apostol. Dapot, kaybat ning pamaytas na banwa ning Ginoo. Mintaya ka rin India at Armenia, ban ipanaral ing mayap a balita. Katataw yan, tinggap ni Palmaring Martir, kapamilatan ning pamamalatta kaya. Uli ning kayang pamaylasa, Pakalulo, Ginoo, pakalulo. San Bartolome Apostol, Ipanalangin mo kami. kaya rin ningapunan, ing Ginoo, ti Hinori Pedro, Juan at Tiago, king mula ding Olivo, karin king Getsemani, at karin si Diana ing sarili na, may nalangin niyang kapait-paitan, linwal ing daya ang ting pawas, ing oras ning maragul a kalungkutan ning Ginoo, at oras ning maulang kapamintuan ning Ginoo. Uli ni kayang pamaylasa, Pakalulo, Ginoo, pakalulo. o iniing tao, o et si homo. Kay ba't din linatigo at pitunganan koronang suksok ang Ginoo, lingwalyay Pilato, at pepakit ni Jesus, bandeng kalunusan ding tao. Dapot, lalo dabang gilisa, ipakuya king krus. Uli ni kayang pamaylasa, Pakalulo, Ginoo, pakalulo.
I Jesus, amamusan king krus, o ing Jesus Nazareno. Ing Ginoo king kusang lubnang pamagdawang king sarili na. Kinawal ni krus ni kasakitan, bahan ikabos sa katamo. King krus ni kamarinayan at kamatayan, ni kabos at ni timawayo ing tao. Ulo ning kayang pamaylasan, Pakalulo, Ginoo, pakalulo. I Jesus, ang makapako king krus, o ing Santo Cristo. Ing kamatayan minyebe king meto ketawan. Ing mapalad ang kasalanan. Ing kasalanan ng adan, ame ngay tulid kaya katamo, king metong atalapanghabos. Ing Ginoo ami pako at mete, king ulitamo. Uli ning kayang pamaylasa. Pakalulo, Ginoo, pakalulo. Ing bangkay ning Ginoo, o ing Santo Ensero. King pamakisawat ning Ginoo, at pamikayapos na kiyakatamo. De nasana naman ing kamatayan, at king pamanyubli ng mebye, ala na ing upaya keyo ing kamatayan. Ing karo ning Santo Ensero, metong yang masanting akatasismo kiyakatamo. Mitmuyang simbolo, ding Evangelista, Mateo, Marcos, Lucas at Juan, amisulat king biyan ng belanan ng Ginoo, ing kordero o tupa, ang makalukluk king metong alibro, simbolune ning kordero ning Diyos, asupling niya. Ing banal ay espiritu, ing paraklito, ami paralo kaya katamo, ban mantabe kaya katamo kapilan man. Ing maputing telo as simbolo ning kematayan at pamanyubli ng mebye ning Ginoo. Uli ning kayang pamaylasa. Pakalulo, Ginoo, pakalulo. Kambenang Nicodemo, kinwaring bangke ning Ginoo, at binalot de king telang pamburol, at binili re king kutkutan. Metong iyang mayap atawo, at disipulo ning Ginoo. Uli ning kayang pamaylasa, Pakalulo, Ginoo, pakalulo. San Jose ning Arimatea, disipulo ning Ginoo. Ipanalangin mo kami.
Marta, kakaluguran at disipulo ning Ginoo. Kambering kayang kapatad, i Maria at Lazaro, may katapilang mukdu, king ing Ginoo, di naloya karela, ban akayabe nala, at inyang medeyo i Lazaro, may maligwayang minto ing Ginoo, uling kaluguran na lang tutu ning Ginoo. Uli ning kayang pamaylasa, Pakalulo, Ginoo, pakalulo. Santa Marta, kakaluguran at disipulo ning Ginoo, Ipanalangin mo kami. Santa Salome, disipulo ning Ginoo, asawa ng Zebedeo at pengari ng San Juan at Santiago, malugod at disipulo at taga-suporta ning Ginoo. Metong karing babaeng minantabe, makatalakad king kabitisan ning krus, at menakit kingalang laman akutkutan. Uli ning kayang pamaylasa, Pakalulo, Ginoo, pakalulo. Santa Salome, disipulo ning Ginoo, Ipanalangin mo kami. Santa Veronica, disipulo ning Ginoo, ingmetong abanal at tradisyon, sasabing ingmetong ababay, pinulis ne lupa ing Ginoo, kabang dalan king Kalbaryo, king pamaglabas ning panahon, iti babae iti may yawos siyang Veronica, burinang sabyan, tutong imahe, uling ing lupa ning Ginoo, lintoyang mipinta, king bunbun o belo na, niting banal a babayi. Uli ning kayang pamaylasa, Pakalulo, Ginoo, pakalulo. Santa Veronica, disipulo ning Ginoo, Ipanalangin mo kami. Maria at Tubo Magdala, disipulo ning Ginoo, apostol karing apostol. Binang masakit ng baywan, ing maling pangilala, kang Santa Maria Magdalena. Malambat yang mitata king isip tamo, king metong yang patutut, at mamisaling laman o katawan. Dapat alang mababanggit king banal na kasulatan, king iyapin, babae yang mamisaling laman. Nune, ing makasulat patungkol kayo, king ing Ginoo, pepalwal yang pitong demonyo kayo, at manibat na kanita, meging disipuluya, at mababanggit king Evangelyo ng San Lucas, king iyo, metong yang babaeng mabandi, asusuporta king Ginoo, at king ministeryo, at menatili ang king Kalbaryo. Uli ning kayang pamaylasa, Pakalulo, Ginoo, pakalulo.
Santa Maria Magdalena, Apostol Karing Apostol, Ipanalangin mo kami. San Juan, ing pakamala ng diling apostol ning Ginoo. Anak ng Zebedeo at kapatid ng Tiago, kayabe ng Pedro at Tiago, amenakit king pamanaliwan ng aske ning Ginoo, at king pamanalangin ning Ginoo, amit mong kapait-paitan king mula ding olibo. May natiling makatanod king Ginoo, hanggana king Kalbaryo. Kayane penabilin ning Ginoo, ingnuan ay indong Virhen Maria, karingamanong anak, oyan iimamo, babae, oyan inganak mo. Ing pakamala ng dili kareng apostol ning Ginoo, amenakit king ligaya ning banwa, at misulat metong ebanghelyo, at king libro ning kapahayagan. Uli ning kayang pamaylasa, Pakalulo, Ginoo, pakalulo. San Juan Evangelista at Apostol, Ipanalangin mo kami. ing magsalbat ay Hindu, o Mater Dolorosa. Nano mo wari ing mas masakit pa, king ilibing me ing anak mo. Yan ing penamdaman ng pagsalbat, ning nuwan na Hindung Virhen Maria. Mitarakya ing tauling sundang king puso na, ing peka masakit asundang. Abayan tayo at tukyan, ing Hindu, kabang dalan, banketo, king pamanyubli ng mebye ning Ginoo, mirakayanan tamo naman, king tula ng emunano. Para